Lava o si mai ala mai mo il whapaponga o Lipoti o le COVID-19 o le neiva iaso mo lau whafonga Samoa. Ma lo le soifua manuia. O leo wa tātou iai le labda inga vaenga tolu, manatua, ele te len swinga ele se mai le vaenga wha ele vaenga tolu. Whafta iatu te ngata nu o le Pasifika New Zealand atoa ele whainga o whiliwhilinga sao i teime mo mi ai. O le tātou manuia po le whaare tonu e pa uia i tātou uma. 5 miliona le tātou au, ia tātou ngā rue whatasi e whaawaua tātou ngā ruenga nei wa whai. Maratua, nofo le tōpita no maa whai e te anga i whafo atu, ia tu mau le 2 mita i le vā mai si tangata. E ma whai o na whaterela i titi lau lio i se isi a inga whaapopo tasi e toi whaso tae ia manai a inga la tamai. A vatu si tausi mai pe whaso swani i tangata wha nofo e sea. Awal whaatele ina lau lio pe a whai e le mōmia. Ia whaalai titi, ma wha pito ana o taulawa. E leo se teimia si ai wō ma inga. Pui pui lau lio e saunga le mua i tangata oma. Toi whaatalo whātu o Dr. Zero Fuatai mai Beta Drive Doctor si au Kilani. Wa vele swinga numero tolu mai pui puinga o COVID-19. U whaatangai nai nisi o saulu tonga sa le maua numero 4. U fo iatu nisi ngā luenga, whaapema se vaenga o le whanau i a onga. Tele whale o loma nisi o pisi nisi wa tala, ai mai se whale inga takeaway e pei o McDonald's mar Kentucky. O mawai le awa noa e sui whiwhilo i aile tau mafa, a wā le ono vai aso lea na o mea aisa sauni e le whale. Au te masalo, tele nisi mea o ngāna fōtua i maile nei teimi. O le awa noa e mafutai a inga. Sauni o mea tau mafa le whale ma tau mafutanga whale a inga le tele o aso. O le vesi solo i mau ngaunga o saa le o langa. Ma o fo i le awa noa e whaasau i naisi na seleni, ona ua le feo ai. I le tele o vai ai manuu, o tumu a wala, paka malaita a alo, i mātua whanau ma le autalavou, ua vea nei teimi e tā whaom whai ei whaamalo stino. Moni e le whaingo fiele nofo le feo ai o peo na tātou i ai. Au tō tele i tātou o whaonga aina nei awa noa, e mahafau whauai nisi mea tā ua. E ilo mwha malam la mai mta upu, patino i ainga tai tasi, wha pēr ainga wha lawa i tele. Nisi mta upu, e iai fasili taul soifua maloloina. Tūlanga o le wha tua i teimi wha pēnei, ma teimi uma. Le rumanai o ainga, ai maise le whanau. Ia wha malo o tuai, po le halawa tau fuanga wha tino le nei teimi whaingta. Wha malo o tu foi o na langolango ina o whautuanga malapata inga, mai le ofisa o soifua malo loina, mo tau saunga le mu mal soifua manuia. Ia wha popo a tia e ai, mea le lei umana o tau whaia, e leono vai aso wa tea. Mai le anga i atu i vai aso masina o iluma. Tātou nofu fie pēam whaalfani. So ta i mātua, a inga whalau ai tele, wō matua oi. Mantua, o lo tala pēr fō mai whale a inga, wha pēr whale mai. Wha so ta i pe a ngase. Ai msalomia wa e maul flu, po a unga fō linga le COVID-19. Vili lau fō mai, po le numeral health line, oval selau, tolu lima valu, lima wha lima tolu. Ia manuia nei vai asa mo na fuafuanga, soifua o Dr. Fuatai. E le lei, le fasili mo se fsoswani. A o tātou ngā lulua whatasi le nei vai tau e iei ta ngata mwhalapo tonga a e mawhai o na fsoswani mo oe. O le lisio nei au nanga fsoswani ua maua nei i le upenga te whailangi o le Unite Against COVID-19. O se au te lengara nei o whautuanga fsoswani po se lango o tūsia i le pepa o le welfare card pe a e mo mia. E se whaalawe whaafuasei, wala au le tasi, mo le fui mu, ma le wharamai, leo, ta vale a le wharamai po o le puipuinga lau tele. Mo whale no whai mo sina teimi, whaafso tai le temporary accommodation and services, pe a whai o e mo mia tele se no whanga e te no whai. Wala au le telefoni o 5 o valu, fitu 5 wha, tasi o le tolu.
Mo whale mau tongi hi ma whautuanga mo e no nofo ai. Whaafso tai the tenancy services mo whaamtalanga i aua ia te tau wharatula whono. Wala au de telefoni o Barcelau. Valu turu ono, lua ono lua. Mo tau mafa ma oloa mo mia tele e ma whai ona whaafso tai le tau Civil Defence Emergency Management Group. Ina ia ki riva tu oloa mo mia tele e pei o mea ai, vai, whala au, penisini, lava lava, po moenga. Mof soswani tau seleni, asiasi le upenga te whailangi ele work and income mof soswani tau tupe, mo whaala lave whaafosei, ma mana onga o asa oba. E ma whai ona e tau sanga mo se benefiti lunga o le interneti, masiaki pe e teanga vaef soswani mo ta mawha. Manatua, a whai e te le malamalama le ngana Puritania, e ma whai ona e fisili mo se whaamatala upu, pe a e wala au le tele o matanga luenga a le malo. I lalo lauta inga vaenga tolu, e yei si o tātou a mata nei o na toi fo inga luenga. O le WorkSafe, o se whalapu tonga ale malo e whengai mai le Regulating Health and Safety e to tonu al whalawhainga luenga. O nisi nei o vaenga tā ua mai le WorkSafe e fiso soari tangata whainga luenga e mauti no ai le saunga le mu i le toi fo iatu inga luenga a o tātou yei le COVID se furuiva. Mua. Ia mauti noa, wa e malamalama i le COVID-19 Safety Plan ala tau whalewhainga ruenga. O le afiso swani e puipui ala soi fua malolo ina malisaunga le mo oe maisi tangata ala tau whalewhainga ruenga. O le pisinisi o e ngalue ai e te tau ona yeisa la tau COVID-19 Safety Plan. O tangata whainga ruenga uma o le tau whalewhainga ruenga e te tau ona awai i le nafufuanga. E mawhai ona whaali so manatu, ma wha soa whamtalanga. O lau tiu te whaatangata whaingaruenga, o le mulimuli tai le whaatonunga o le COVID-19 Safety Plan, whaapea fo i tūlanga masani, e ono a whainai oe i au ngaruenga whai. Lua, ia mauti noa e whaali so manatu pe a whai e te whaaias tūlanga e le usta ia le tau COVID-19 Safety Plan, ma e ono a whainai lou soi fua malolo ina malo saunga le mu. Tolu, o lo whaapea maile tūla whono le Health and Safety at Work Act e yeila wa ia te tau e tau whiai, pe te e ngā lue i ngā ruenga e te ono a whainai. O swate te inga, o le whaia lea o ofu talewhengai e pui ai lo soi fua malolo ina PPE mō ngā ruenga o lo e whaia. Ma le vaenga mulimuli, nofo le whare pe a whaiwa e mai. O se vaenga le nā o le tau COVID-19 Safety Plan pe wala au le Healthline i le overselau tolu 5 tolu. Mātou te marana o e soi fua malolo ina masaunga le mūtangata uma i whale whaingaruenga i a mulimuli ta ia le tō WorkSafe o COVID-19 Safety Plan ma e tō e fōi saunga le muai i le tō ainga. Pō nisa whamtalanga, tanga iane i le www.worksafe.govt.nz. Ta alofa lava Samoa, ma alo le soi fua manuia, ma alo fōi le tau atai. E mōmua lava o na whaafitai le anga lei ma le alofa lo tātou tapua sili i le langi. O na olona alofa ma lana taita inga i ai tātou le nei vai taimi. E mamoli atu le whaafitai, a le matanga luenga leo, taitai uma o le Pasifika, whaapea foi a inga taitasi. O na o la o tau langulangu. A o tātou whiangai mai ma le whaamai pepesi o le COVID-19. E tali tonu foi, ua avea le nei whaamai ua mawai ni awa noa tāua e maafuta ai maatua ma whanau i tutono a inga, ma whaatino ai nisi o fuafuanga tāua whaale a inga. O lo fesoa soani pea le matanga luenga leo e wha mautinoa o lo saunga le mūpisi nisi ma usi tai pea ai a inga o le sā o le nei whaamai. O lea, awa nei whaate ia pe whapoleina foi oe, pe a tau fia lau ta avale, ma fisilingia oe i mafuanga o lo e whea lua iai. O lo o a ina pea, ma whautua ina le atu nuu, ina ia muli ma tau sisi i nei tu la fono. O le a whaasale ina fo i so se tasi, e solia ia ai a inga, pe whaatino ina fo i ni soli tu la fono matuia. A whai oe sila fia se tasi, po se pisi nisi foi o lo solia pea i ai a inga, Mole, Lipoti mai ili police.govt.nz/105support. Whaafitai tele Samoa mole o tau sau. Ili whaiti itia lea o le pesi o le nei whaamai. Tātou te mawhai mea uma pe a tātou tu whaatasi. Tu mau ili saunga le mu ma le alofa ili tasi. Soifua mai ia manuia. O e langona le popole, fefe, ita, pole le sanga tono lo mawhawhau.
sa iyo tātou tau lai I mea o lo mawhai ona e pule ina. O le lasanga popua ia tāofi, ma tāofi ofio whaalangona e ala I lo loa whailoilo wa e tā. Ma tau swinga I lo tino. O whaalangona. Au ngā yoinga. O mawhauwhaunga. Masuinga I o winga whaalanganga. Pe a tātou no fauta I o tātou whailoilo laptai e mawhai o na tātou tāwhia ma le whaia se ngai o inga o na o nei taisi. O le porkalame a le va catch yourself e fisosan tele a inga Pasifika ina ia whatu mawina pe a lātou whai a whiamatai a maisi a lava nei teimi o le COVID-19. Whaafafonga mai I le vai aso asau mo nisi o fautuanga mai le va. E toa tele tangata e awhia I ma tangata Pasifika o lo whea ngai ma whainga tā ona o le COVID-19. O mai ora tongi nātu le matanga luenga o ati na lau tele le se fulu tesi ma le 5 biliona tā la wage subsidies e fiso swani ai I le tasi tesi ono iwa miliona o tangata whainga luenga wa a fia o la tonga luenga ona o le COVID-19. Petai, e iei tangata wale to iei ninga luenga po o tau sa lia fo ninga luenga e tau siai o la hata wainga. Pasalo, o le tūlanga lea wa iei nei nisi o tangata Pasifika. O whaapopoina nei le fisoswani ale matanga ruenga o la tina e lau tele I le awina atu o se fisoswani fau wa te ua o le Keep New Zealand Working. E au fiese au nanga fau lunga o le interneti mo I latu o lo sa ili ninga ruenga e so se vaipano o New Zealand ma le tolu se fulu lima o nofanga fau e sa ili ninga ruenga whapea fo isi au nanga fau I le whamoe moe au tu o le fisoswani lea I le fisota iatu tangata I ye ana nga ruenga. A whaio e sa I di sau ngā ruenga, po se isi fo I roto whale, siake ana le au nanga fau, I le workandincome.co.nz, ma sa ili le Keep New Zealand Working. Mai ina, e ma whaio na sa ili ini ngā ruenga peles tala, a mai ona tali fasili, ona whaasino lole o ini ngā ruenga e whetau lei ma lau sa ili ngā. O nisi ofisine whapea, o le ale tu ai ngā ruenga e te whia ngā lue ai. E te talia I tu la whai ngaruenga ese, ma o a whea mawhai ona e a matai I lea ngaruenga. E mawhai foi ona toe whapopo nisi whamtalanga e winga I lautangata e pei o lauta mai, banga waa. O le atu inatu le lisi o ngaruenga whe tau I le leima oe, ma e mawhai foi ona e tarsanga e whai loa atu nisi awa no whai ngaruenga I lunga o le emailing. A whai te lo moti noa pe tala whea ngai o wanga waa, mo ngaruenga o lo e whia ngalue ai. Awal popole. O mawhai foi ona e anga waa ia o ngā whai fua I lunga o le interneti e toe wha popo wawe ai nisi o to mai. Toe whamana tuatu mo le wha o ngā ina o le au nanga fau o le work and income I lunga o le interneti ta ngā iane I le workandincome.co.nz ma tā le wha o punga Keep New Zealand Working I le vaenga pito I lunga o lea o penga te whailangi. Te konolosi. No. Te kono. N-O-L-O-S-I. I whaftai e te fo nei tai a fo tātou toi whilo e le lo whamaleanga lei o tātou ta mawhane langi. Bye bye! Love you Nani, love you Toki, Wolfie. Whawhitai e lava nei lockdown ma le ma whaamalosi au mai. E wa maua I lewa noa ia I mātou. E sa ili e o mātou ngawha. I tangata e tau ia iau. E su e ai o mātou a inga ma whanau o lo o vā ma mau ma vala. E lei whe vā ai ai. Talu o na mātou wola. O te iai fo I le vaenga le tau o tu asina sina. Ma futa I tina ta ma tu asina sina o mo Samoa. Le ngata I Samoa o Amerika o Australia. Whela vale atu nuu e manao e so o tai mai. O ka se maa nei o le titilo atu o mata I nai tina mata mama tutua e tau fia mai. E amata atu alewa na safa fa I mailo o matutua ma latou te unga o latou ukulele o latou ula. Whaaftai e sunga whaafengainga ona o le avanoa umwhaena whaatastasi I mātou. Ia matala noa. E whaasoifua ina le mamalu leo whaafonga nei a fiafi to whaasoifua wheloa I le vaiaso whaaftai. What are you making? KFC. Ooh. Aye.
O le tātou Lipoti na mole so, whawhtai tele lava le whaafo mai, tātou tue whata pai foi i le vai asa fau.